Елді пасқа ұрып сөйлегенлер тоқтатқыла. Жақсы мамиле жасағыла. Сіздер işini бүтірбесеңер дағы. Жақсы сөйлеп тұрып шығарсаңар, ошо işi бүткенде болып сөйлейсіңер. Papal ayrılıkındaki ayet yarımları ötkünde daha bir iki yıl program olmak mı yönünde? Çaldık geçişken, buna akşa 15 fevralda başta bölümün oldu. Şu günde bir bankta buna özlü kutlat ayında bank kesip kalmadı. 350 adam yazılan olsa, şu günde şey 2 ayda yakın olup kaldı. Şu 26 adam karadı. Bu ne degen? Bu bizim ayındaki beykanlar çınırdı. Çınırdı vermedi. Çınırdı bazmanlar. Akşalgan yok. Bunu kimler aldı? Yeni buna beykanlar eğip tuttu. Emeler almalar çöktür eğip düştü. Ekmeğin ekmeği kaldı akşaladılar. Yeni buradan zaten kimler öğretir? Fermerler oldu malların caylama aylar üstüne aylar tuttu. 2 ayda bir bank 26 adamdı karaya taşıdı. Kimle yürütüyor? Ayaktan ayıktat, yer yürütüyor falan tutmuş. Çalgan desenlerle zakat yönetip veren bu şirket var. Anadolu'ya küçük mesele, buna evleri aydınlık standart 5 boyunca. Ev standartın şu dahil yerinde taklitlerde, ötmetkenderde, önü ötmeli boyunca alttan hatalı olursak, oşonun göğü adamlarına at gelsek mesela bunda. Karakağız boyunca, o şehirde 14 yüzgü var eken aynı ekşi. 50 adam gelse 5 saatine tarafında getirişti. Şehrine. 9 işte o da. Al, yüzgünün aslında karavalı telefon çıkıladı, eğilikte oturak, açamşak cadap gitti. Biz saat 10:30'da kesekte durduk. 3:30'da alıp gittik. Bir kağıdı 5 müddet verdi. Bul bir. İkincisinde o şoğun küsten bol töleşedi. Tölөгөндөр kağız at gelingizde oy, eşke çıkarılır. Bir bumagan, 4 bumagan at gelingizde. Kserokopya aslında tutsa kserokopya kılıp gelingizde. Bu ne dedi? Oşa yetekçilerine ait işletme ister beni. Eli için kılmatımızda bulmayın hocam. Bırak papağan aile kulüpten eli. Ança almış yerden geliş kıyım kararı var. Eş bozdu, o şağırda boş verimizde yakınara, yırtırak tutmuşsun. Niçin elin bölümünün işçiye sen de hoşuma verirler sizlerine tutar. Şuraya verelim. Çok topladım. Ne sizlerde papağan aile köklerine deli günün açılmadı. Ayıp boyunca. Yok. Bir karakağız sıfırlıkta boyunca. Yok, karakağız boyunca bizde aldık. Karakağız boyuncalar, bu kızıl kitap boyuncaydı. Kızıl kitap öğretmen yok. Karakağız da ayıp. Karakağız papağanda verilen. Na, artık sevgili karakağız her an canlı bu. Yola olmaya geliyor. Ana Natar varanda taklitler bir gözüm oldu daha havalı boy. 7 tane olsun bir sıfır ne alı artık. Bunda kılayla alır. Yemi şıkırda bu yerde bardık mına ki rayonun oğlasın cesekede oturasıdır. Men ar jedil aytып otam, kaytalap keteyim. El kelip kayırganda жақсы мамиле жасалады. Елді ұқпа başlar. Anan keyin oşo uğup turu, anan жооп бергиле. Бергенде дагы жанагыдай алтын китегин болсо деген сөздөрдү укпайын экинчи. Елді паска уруп сүйлөгөнгөр токтоткула. Жақсы мамиле жасагыла. Силер ишини бүтүрбөсөңөр дагы жақсы сүйлөп туруп чыгарсаңар, ошо иши бүткөндө болуп чыгат. Başladı. Benim altında oturan bardıq rayonduk jetekçiler, oblastın jetekçiler, bardığa tiyişli nesiler var. Oşonda kegile biz mamilezde oldu başta gelgeçe, kayılgan elge. Bular jön kelbeyt, oşo büyük bir meselesi çeşmeginde keldi düşödüler. Oşondan daha kegile mamilezde oldu, zanada paskoru filo öyle işkanday geldi. Andan ki Nasya boyunca oturabilirsiniz. Nasya boyunca Ayın Bank, Ereska Bank'ın öküldörü var mı? Jetekçiler.
Çek mikrofonu жооп беріңіз, мен туралы қайтасыздар. Саламатсыздар, урматтуу чоң тургундары. Азыркы мезгилде биринчи транш теңдетилген нерселер боюнча 41 миллион берилген. Анын ичинен 30 миллион дыйканчылык фонд кайра иштетүү тармагына 2 миллион. Азыркы мезгилде толугунан 41 миллион берилиптү. Жалпысынан 65 чарбага 41 миллион толугунан бүттү да. Азыркы мезгилде өзүңүздөр эле билсеңиздер керек, телевидениеде эле массалык маалымат кадраларында эле жакшы чүп иштер жүрүп атат. Биринчи кезекте атачылык болуп дыйканчылыкка берип бүттү. Кара Суу району боюнча азыр мал чарбасына дагы берип бүттү да. Анан өзүңүздөр билесиздер, мына 10 апрель күнү министрлик кабинети дагы жаңы чыкты, кластер деген боюнча. Алда 6% менен кредиттер берилет. Ушул кезекте тургандардын бардыгына жетет деп эске алмайм, бирок бул сумма 500 миңге чейин жеке чарбаларга 6% менен берилет. Siz manda deseniz bana, siz 41 milyon berdim demesinden kança kişiye verdiniz? 65. Kança? 65. Bu Kara Suu rayonunda kança yetişti? Kança kança var, kança kredit alan kişiler var? Бул жерде эми 6% кредиттер негизи баарына жеткизе албайбыз. Себеби азыр Кара Суу району көп болду да. Мандай болот. Биз деле билебиз. Ошо 500 миң сомдон бересиң бир адамгачы. Туурабы? Ошо 65 деген менде түп келет. Мен деле жана окудум да, бул жерде мактанып айтып атпайм мен. Мына Кара Суу району боюнча 49 миллион сом акча берилди деп. 41 миллион. Эреске дагы берсе керек да кабаныч. Мал чарбасы боюнча. Ал эми талашчылык боюнча 20 миллион берди деп айтып атам. Азыр караса мен 60-60 кишиге алган турбайм мында. Максималдык сумма топтом негизинде кымбат болгондо 3 миллион. Да, мында кылабыз. Мен жогору жакка буну жазам. Билесиңер да, өткөндө Совбез болгондо ошол жерде президентибиз дагы айткан. Ошол Айыл банк боюнча, СК банк боюнча кредиттер бүтүн чоңдор алат экен, колдо байлар алат экен. Ошол жерде айткан ошол. Ошол айткан сөз мына бул жерде такталып атпайбы мындайчы. Меселе тоскоолдук болуп атат, 65 кишиге бергенде. Туура айтып атат. Азыр эми мына жазык эгиндер себилге келгенде ким акча каражат эмне керек алар? Кийин баягы жыйын термиге топтогондон акча каражат керек болсо, ошон акча каражат кереги жок да. Ошол мен тоскоолдук кылып атат силерге. Болсо айтпайсыңар, бизге шарт түзөлү, же болсо филиал ачайлы, көбөйтөлү, кредит алган учурларда, кредит берген учурда. Филиалдар көбөйтүлгөн анда.